U okviru projekta Osnaživanje mladih poljoprivrednika za korišćenje lokalnih podsticaja u poljoprivredi, učenici Tekstilno-tehnološke i poljoprivredne škole Despot Đurać iz Smedereva uz mentorsku podršku mladih poljoprivrednika Srbije održali su informativnu tribinu na kojoj je glavna tema bila u vezi sa aktuelnim lokalnim javnim pozivima za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi. Tribina je održana u sali Regionalnog centra za profesionalni razvoj u Smederevu. Mladi koji su prethodno prošli trodnevni trening, ovog puta zauzeli su ulogu vršnjačkih edukatora i svojim vršnjacima predstavili mogućnost apliciranja povratnih sredstava uloženih u kupovinu mašina, opreme prema sektorima proizvodnje, kao i nabavku kvalitetnih priplodnih grla, gde je mogućnost povrata čak 80% vrednosti investicija bez uračunatog PDV-a.